Banyarwanda banyarwandakazi, aka kanya tugiye kuganira ku bavugabutumwa 10 b'ibimenya bose mu iyobokamana ry'u Rwanda. Yesu cyangwa Yezu agiye gusubira mu ijoro, yasize abwiye abigishwa be kujya mu mahanga yose bakigisha abantu ubutumwa bwiza, abemera bakababatiza, bakabayobora inzira y'agakiza. Iri ni ijambo riboneka muri Matayo 28 umurongo wa 18 kugeza kwa 20. Hagira hati: nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana w'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Umukoro wo guhindura abantu abigishwa wabyaye umusaruro, kuko watumye ubutumwa bwiza bwaguka bukwira hose, abakiriye agakiza bakwira mu mfuruka zose z'isi. Tugiye muri abo bavugabutumwa bamenya bose mu iyobokamana ry'u Rwanda, tuhasanga Apotre Dr Paul Gitwaza. Apotre Dr Paul Gitwaza ni umushumba mukuru w'itorero Zion Temple Celebration Center ku isi hose. Uyu muvugabutumwa afite impano yo kwigisha ijambo ry'ubwenge ku buryo abamwumva batarambirwa kumutega amatwi. Apotre Gitwaza yakiriye Yesu nk'umukiza ku myaka 9, abatizwa umubatizo w'Umwuka wera ku myaka 12. Yatangiye kubwiriza afite imyaka 14. Yabonye impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye na teolojiya mu 2007 mu ishuri ryitwa International Graduate School of Ministry muri Breve i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu iyerekwa yagize mu 1992 harimo ko agomba gushyiraho minisiteri y'ububyutse yitwa Authentic Word Ministries International, igamije gutegurira inzira Yesu Kristo. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, yatangiye ivugabutumwa mu Rwanda, abwiriza ubutumwa bwo kwihana, kubabarira no gutunganya inzira kugira ngo igihugu gihinduke ubuturo bw'Imana. Apotre Gitwaza usanzwe ari n'umuhanzi mu ivugabutumwa, azwi cyane mu buhanuzi yakunze kugarukaho, by'umwihariko ku bijyanye n'ibimenyetso by'impera y'isi yakomojeho mu 2015. Itorero rye rya Zion Temple riri mu yubashywe mu Rwanda, ndetse ryanagabye amashami menshi mu bihugu bitandukanye ku isi. Tumanutse tuhasanga Apotre Ndagijimana Joshua Masasu. Apotre Ndagijimana Joshua Masasu niwe washinze itorero ry'isanamitima Evangelical Restoration Church. Abayoboke b'itorero rye bamwita Dadi, mu kumusanisha n'umubyeyi wabo mu by'umwuka unyuzamo akanabaha impanuro z'ubuzima busanzwe. Apotre Masasu amaze imyaka 26 ategetswe n'Imana gutanga ubutabazi bwo gusana imitima no kurema imiryango mishya, akoresheje intwaro y'ivugabutumwa. Evangelical Restoration Church ni itorero rishingiye ku musingi wo kubaka umuryango uhamye, aho imfubyi ibonera umubyeyi w'umupfakazi akagira umwitaho. Ishyurirwa ryo kuritangiza Apotre Masasu yarihawe mu 1984, mbere yo kurishinga mu 1994. Apotre Masasu afatwa nk'umunyadushya iyo abwiriza. Abamukurikirana bamufata nk'umunyakuri mu byo akora n'ibyo avuga. Mu nyigisho ze arashyenga cyane, akoresha amagambo yihariye n'ingero zitanga ubutumwa bwifitemo inyito ihishe. Apotre Joshua Masasu Ndagijimana ni umwe mu bantu bafite ibikorwa bitari bike mu Rwanda, ku buryo byatumye izina rye rimenyekana cyane, yewe birenga u Rwanda bigera ku rwego mpuzamahanga, bivuye ku kuba umubwirizabutumwa mwiza.
ubu ayoboye insengero 70 mu Rwanda, 15 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ebyiri i Burundi. Tumanutse tuhasanga Musenyeri Lauren Mbanda. Musenyeri Lauren Mbanda ni umwepiskopi wa 4 ufite inkoni y'ubushumba yo kuyobora itorero ry'Abangilikani. Yahawe kuva kuwa 10 Kamena 2018. Musenyeri Lauren Mbanda wayoboye Abangilikani Diyoseze ya Shyira kuva mu 2010 na 2013, yatorewe kuyobora itorero ry'Abangilikani mu Rwanda mu 2018, asimbuye Musenyeri Onesphore Rwaje wimitswe mu 2011. Mbanda yavukiye mu Rwanda ku wa 25 Ukwakira 1954. Yaje guhunga akiri muto ahungana n'ababyeyi be bajya mu Burundi, aho yigiye amashuri abanza n'ayisumbuye. Mbanda y'imyaka 66 uyobora itorero ku rwego rw'igihugu, abifatanya no kuyobora Diyoseze ya Gasabo. Tumanutse tuhasanga Reverend Pastor Dr. Antoine Rutayisire. Ni umuyobozi wa paruwasi ya Remera mu itorero Anglikani. Reverend Pastor Dr. Antoine Rutayisire yamenyekanye mu nyigisho zitandukanye z'iyobokamana, zirimo n'izubaka umuryango. Ni umugabo utarya iminwa iyo abwiriza, kuko avuga ukuri kweruye adaca ku ruhande. Pasiteri Rutayisire w'imyaka 62 yavukiye mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo mu 1958. Amashuri yisumbuye yayize mu iseminari nto Izaza, akomereza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda no mu zindi zitandukanye mu Bwongereza no muri Amerika. Afite impamyabushobozi y'ikirenga mu by'imiyoborere. Reverend Rutayisire yatangiye ivugabutumwa mu 1983 akimara gukizwa. Mu 1990 yaretse akazi ko kuba mwarimu igihe cye agiharira kwigisha ijambo ry'Imana. Icyo gihe yahise ajya kuyobora umuryango w'ivugabutumwa rishingiye kuri Bibiliya w'abanyeshuri ba kaminuza. Akaba ari we wabaye umunyamabanga mukuru wabo wa mbere kugeza mu 1994. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yayoboye umuryango w'ivugabutumwa wa AEE mu 2008, ayobora paruwasi ya Saint Etienne mu Biryogo, ahava ajya kuyobora iya Remera abarizwamo. Tumanutse tuhasanga Pasiteri Zigirinshuti Michel. Imyaka isaga 41 irashize Pasiteri Zigirinshuti Michel atangiye umurimo w'ivugabutumwa rinyuze mu kuvuga ijambo ry'Imana. Izina rye rirazwi kubera inyigisho ze akoreshamo amagambo adasanzwe iyo abwiriza n'ingero atanga. Umuvugabutumwa bo muri ADEPR batarya iminwa mu gihe bashaka gutambutsa ubutumwa bw'ibikeneye gukosorwa. Ibyo bituma akundwa ndetse bigahurirana n'uburyo abara inkuru iyo abwiriza, bikaryohera abamukurikira. Pasiteri Zigirinshuti yamaze imyaka 6 akuriye ivugabutumwa n'amahugurwa muri ADEPR kuva mu 2012. Umwanya yaje kwirukanwaho muri Werurwe 2018 ashinjwa guta akazi atabimenyesheje ubuyobozi. Tumanutse tuhasanga Padiri Rugirangoga Obald. Padiri Obald Rugirangoga arakunzwe. Abayoboke ba Kiliziya Gatolika n'abayandi madini bamuzi ku bikorwa bye, by'umwihariko isengesho akunda gukora yemeza ko Yesu arikirizamo abarwayi ndetse akaritangiramo n'imigisha myinshi. Obald amaze imyaka irenga 38 yarihaye Imana, aho ari umupadiri muri Diyoseze ya Cyangugu. Akunda kuba ari no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu, aho aba ategerejwe n'abantu benshi ngo abasengere. Yemeza ko yabaye padiri kuko yumvise ijwi rimusaba kwigisha urukundo mu Rwanda. Yaje kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko benshi mu muryango we barimo na nyina barishwe. Se mubyara we yishwe mbere ahagana mu mwaka
w'igihumbi 1970 azira ko yari umututsi. Umuhamagaro wo gusengera abarwayi yawutangiye mu 1987 ari umupadiri w'umusore. Muri Kamena 1991 nibwo ibyo kubona amashusho no kumva amajwi mu mutima byatangiye. Icyo gihe barasengaga, nyuma y'amezi 2 ibyumweru umuntu akaza avuga ko yari arwaye aza gukirira mu isengesho. Imisozi myinshi y'amasengesho kuva i Rusizi kugera i Kigali muri stade ahateranyirije imbaga y'abantu, abafite ibibazo bagasubizwa, abarembye bagakira indwara zikomeye nka sida, diyabete, kanseri n'izindi. Tumanutse tuhasanga Dr Bishop Masengo Fidèle, ni umuyobozi w'itorero Foursquare Gospel Church of Rwanda rifite icyicaro ku Kimironko mu mujyi wa Kigali. Dr Bishop Masengo Fidèle ni umwigisha ubifatanya no kwandika ibitabo. Yanditse igitabo yise Intimacy with God, gikubiyemo ubutumwa buvuga ku busabane hagati y'abemera n'Imana. Yagishyize mu Cyongereza ngo kizagere kuri benshi mu bihugu bitandukanye. Itorero abereye umuyobozi riheruka kuzuza inyubako yaryo yuzuye itwaye miliyoni zisaga 400 mu mafaranga y'u Rwanda. Tumanutse tuhasanga Pasiteri Habyarimana Desire. Uyu muvugabutumwa amaze imyaka 35 abarizwa mu itorero rya ADEPR. Yatangiye ivugabutumwa afite imyaka 10, atanzweho icya 10 ku bamisiyoneri mu Burundi. Pasiteri Habyarimana Desire ni umuyobozi w'urubuga rwa Gikristo agakiza.org, ndetse akaba azwiho gutanga inyigisho y'ijambo ry'Imana ku mbuga zitandukanye yifashishije ikoranabuhanga, cyane ko ari mu ba mbere baryinjije muri ADEPR. Umukozi w'Imana ari mu bavugabutumwa biyeguriye gutanga inyigisho zo kubaka umuryango, aho kuva mu 2010 yashyizeho inyigisho z'isanamitima ry'ingo zagenewe ibyiciro bitandukanye, kuva ku bakibyiruka n'abarushinze, bahanurwa ku gukemura amakimbirane bafitanye. Tumanutse tuhasanga Bishop Rugamba Albert. Bishop Rugamba Albert niwe washinze Bethesda Holy Church imaze imyaka 16 ikorera mu Rwanda, ikaba imaze kugaba amashami 15 mu bice bitandukanye. Umushumba w'itorero Bethesda Holy Church mu Rwanda, Bishop Rugamba Albert niwe mupasiteri wa mbere watangaje ko afite inzozi zo kugura indege ye bwite mu Rwanda, hari mu 2013. Bishop Rugamba yatangiriye umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR mu Bibare mu 1999. Mu 2001 yagizwe umushumba w'umudugudu wa ADEPR mu Rukarazo kugeza mu 2004. Yahavuye atangiza Bethesda Holy Church ku wa 15 Kanama 2004. Tumanutse tuhasanga Apotre Rwandamura Charles, niwe watangije itorero United Christian Church rifite icyicaro i Gikondo. Apotre Rwandamura Charles yamenyekanye cyane mu ngendo za gihanuzi akorera muri Israel. Mu 2015 Rwandamura yubatse urukuta yise urw'amahoro n'ubutaka bwera rufite metero 32 z'ubutambike, bwubakishijwe amazi n'ubutaka bwera yavanye muri Israel bivanga n'ibyo mu Rwanda. Ni iyerekwa rigamije korohereza abajya hanze kubona aho basuka amaganya. Urutonde rw'abavugabutumwa bazwi mu Rwanda ni rurerure. Nawe ushobora gutanga ibitekerezo ku bandi batavuzwe muri iyi nkuru ubona bashobora kwiyongeraho. Murakoze, mukomeze kwirinda coronavirus.